ki ko me ke jong blai banyela ban penne ini ka bor ka dia dei jing mau blai kom lo ngin le ki dan ki khon jong blai ka smart lawan dia seng assembly bat sinat prestri hadu prestri ne gisik bat balan Kita tak kerja keren jengi om den ni berkat kumlu kenya sang penyarit no ada kerja nong iseng hari itu kinong i sinot assembly pat kinlek kumlu ken Makidon ki Kristen sinot Kristen assembly bat hadu prestri level distrik balane nga ong menika por ki khun jonglei ki kwa menika por ka jong mensim bakot kan yai sa apleng jemi tu ngenten melin jadi im panle ikaman ka jonglei om bagi penpau tang nekerul kedur kerong sabar rai sapo boong kekitien abalek hagilum jingtat ni iki mau kerteng bai tenat mat pho rai sapo Ton ketopot.